Debun Kanjeng Nabi setong waktu kok paringin kesempatan ngabes esena swarga. Etole swarga bi sengko ternyata edolem jeriah paling banyak ai sereng pakir. Orang-orang fakir, orang-orang si tandi kai sisi banyak masuk ke swarga. Orang-orang si kitunya tak pate tong bitong, tak pate ica baca, tak pate besabes bi orang. Kadang datang ke nandi parloi kalau pai te yonjong. Kalan si tak andi. Kadang ring tak andi kencengi pa kalau pai taretan tehi. Mon si soki kalak ka ado, cai juk roni yonjong. Iburung tasang yonjong, kanung salang yonjong. Ba polan tak andi iba tabu ni kalau pain. Polan si miskin lah terok romala te yonjong. Orang-orang ketika itu si paling banyak masuk ke swarga. Seitunya tak soki, etunya sekoni artana. Pon, kaningki kadang mau orang tandi tak pati tole bi orang tegi. Engki, debu napa ser kaisa, cau cana orang kaisa, mon soki, make telo popo, ngako. Keng mon lata andi, make sapopo nate. Yakoh unsoki makai sorbojo yakoh makomo keng monta andi makai apolong romana te yakoh naudhu billah teti swarga kento paling banyak ai si orang miskin ai si orang fakir apa napa teretan kegeli soki cobaan miskin juga cobaan, apa pada cobaan kento, keng kadang bi orang awam, sesangku cobaan, mun tandi, mun soki sangku beni cobaan, pada setandi tunya cobaan, sesoki banyak mobil cobaan, pada coba kalaban kesokian, coba kalaban kamiskinan. Keng bi orang kadang si miskin mololo si isro pasaper. Parida le pasaper cobaan na Allah. Aba si soki boleh painga. Senga ba, ngastete ba, aba encik soki na ba, pasenga. Karena kadang reng soki muntek pasenga kencang mekar ko penga. Eki mana punten. Reng soki muntek pasenga kencang sombong. Tak aroma sejak coba. Kadang teretan orang mau coba kalaban kemiskinan koteh. Kata mohon ban kancah ngolok salam. Kata mohon ban kenalan misem. Bada pengajian hadir. Bada sarwaan depak. Sesoki guni yuran joraja biar. Iuran paling sekoni 500 sejuta setengah pesena mololo sedepa orang ngegemet bada Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu para teretan sebadan kaula amol jaki banyak orang coba kalaban kemiskinan lulus ku tekuna tasbih cak bacaan Al-Quran. Tapi tinggal toki sekoni sabak Qur'anna, sabak tasbihna, pa TikTok melolo. Pa pon teleponan loncolonan melolo. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Mon kita andi kadang tawadu, adep asor, mamabe. Keng tinggal soki kadang paha belik taretan. Kotu mon kita andi surah benta cek gomo on. Pekuah engko lah, coba. Engko kor paringin teka hajat kelar mele mobil, enjak tatang ke dinaan tak kira repot. Karena apa boleh ke waktu parlo yang siang, tengah malam kau ingin ke bengkok. Tina kau tak ngalah bajaran, kor solar bensin isen. Tinggalan di ongko jak kutu. Kenapa boleh kau ni tengah malam? Abai kau ni rek nare. Kontak kata sengsal.
Kau nindek nare kontak kata sengsal. Sahri iki. Wambuin sa. Allahumma salli ala Muhammad. Renare kontak kata sengsal taretan. Oleh teluare iyan cuma boleh. Mesin nalatak patay nyaman. Oleh seminggu nginjam boleh. Mimpi na can malam tak nyaman. Yalah burung. Cak mimpi na tak nyaman. Latak pancam boleh. Inti na kengker. Cerek. Kainto taretan. Dan kadang coba kalaban kesokian. Mak kudu main jama mobil. Cak lep salep panerok jalan tak ngelakson belok kanan. Aduh tinggal nampero patengki. Berdeng jalan berdeng angin setin pai terabos si pesan tak. Pai toluen. Oh benten belak mon sehari. Ben beng boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Kainto taretan. Jadi suarga itu paling banyak aise orang miskin. Kenten gula mator ke panjenengan, mon lesiki soki ci adaptar teti orang miskin. Thank Bapak soki orang Islam mon bisa, malah aja saking bisa, kutuku jeraja andiin orang Islam, pabrik jeraja andiin orang Islam, otomotif kendaraan andi orang Islam semakin jauh kan ikan di ring luar Islam hotel bintang 4 hotel bintang 5 benireng Islam siandi restoran jorajo benireng Islam siandi bedereng Islam andi tuku al barokah to ngegasa teloan ajual le bendana 3,5 juta oleh setengah bulan compet para aja cek saking bisa setiap sektor nengin orang Islam kan tak gelem beda sepeda motor anyama Alfalah Suzuki sih depan Yamaha ada remaja pabrikin ring luar Islam si Andi ya ni nyaman norok ke Jepang teki engki pan singkat besar bulan mulai gula teki Wattala'tu finnar. Kanjing Nabi ngulatin kia ka neraka. Tingla neraka yolaten. Fara'aitu aktsara ahliha an-nisa'ah. Ternyata ilmu neraka entoh isenah paling banyak ai sereng bini. Mantaran selamat keluarga ten kula ban ajunan seteja. Nak foto ten kula ban ajunan seteja. Lepalatan kulaban ajunan seteja. Amin Allahumma. Reng bini si paling banyak neraka taretan. Jauh lebih banyak tempeng reng laki. Apa polana? Mapa reng bini si paling banyak masuk neraka. Tung. Baca jumlah reng laki ben reng bini banyakan. Kayak banyak. Mau banyak reng bini taretan. Malah demunkannya Nabi jen semak kiamat. Reng bini sejon banyak. Reng laki sejon segoni. Masa gak dinto? Karena reng laki sudah perang. Mana perang kan itu kan benih reng bini. Reng laki Papua, TNI perang. Polisi perang. Aparat perang. Dan kelompok teroris. Kriminal bersenjata. Siapa perang reng laki pun apa reng bini? Berarti si banyak mate. Reng laki. Itu jumlah reng laki dan reng bini semakin tak sepenting ampun. Malai hadis terangaki monjen semak kiamat penting reng laki dan reng bini in seket reng laki sit tung. Makanya jauh dah muda reng laki. Jauh dah muda jual larang. Pergi. Jandak budi kento jan banyak reng bini jan segoni reng laki. Tapi jan larang harga reng laki. Benih janda yang semakin di depan. Thank you. Allahumma salli ala Muhammad. Pon. Tapi si pertama kan mila reng bini paling banyak masuk ke neraka karena dari segi jumlah pajaklah banyakan reng bini. Dua. Apa reng bini mak banyak masuk neraka. Kebanyakan reng bini kento ceremi teretan. Saya jawab. Pacat lagi kebanyakan reng bini, ceremi.
Kenapa ring bini mula kudu ngatungi? Ampun pona. Lah tengenin bae panjenengan mun sehari muak rombongan, coba tengenin. Kek laken kalemah, kek laken 15 nik biniin kalemah. Kay maingar 15 ban kalemah. Jo ingaran si kalemah taretan. Jo mulai kita ongke ke mobil bejet layah hayo. Eta semobil layah hayo pole. Doba kau jangan rami. Bila pipa beda acara, pada pura tepak itin langgur mololo dan gula sekut. Maka bi sila keintaren, kain in volume na dan bi kailaken. Kain in volume na, bi kiai pokon cereng nyaring. Sekejap saya manti. Sekejap aki rami pole. Bada kiai debu, gempang ring bini montro tak abon tak nyaring. Nomor setong perapaan action ya dan kamera. Atau nomor 2 perapaan TikTok. Letak kira rami. Mengenai dapur sambil ngombi bang bote ya hayo. Lagi. Engki taretan. Ketun sebab le orang ting banyak pentanah banyak salah. Salah nak lebih tak dasarin ilmu. Sekut atunging, sekut talopot. Jangan orang itu menenalai tentang kejeknya mana. Jangan mantan sirik berintodus mondoh. Todus. Ongkuan todus sih mun kepolan tamunya cek benyaan. Cuma sih kiba kekon orang tak pada ja esen. Pak latang endi kok nyambi kula 2 kilo, paki beras 3 kilo. Ki bade mi bang kang apole. Por kelap ting la mulai muta es hari mi 2 endan. Pamari taretan mun ladung kadung tegi. Teti nomor 2 saya hanya babaki reng bini banyak masuk ke neraka, polan ceremi banyak benta, ia mungkin banyak tak apa kerja rasa geluh. Pecela di andin reng bini kenta banteki. Telok, mapa banyak reng bini masuk ke neraka, inteng notopen aurat. Kenta boleh, makanya reng laki ngastet, tilo. Mun si bini wakun cuma atang kotang keluar sih ngajak torot. Kulaku mun kaya torot bani cuma si bini si tujurungop si laki nyungsep kada. Tadi jak torot, no topen aurat, aja ke kewajiban si laki kento lah. Semakin ring bini montek jaga teretan, cak corak keng yang kaaki. Semakin orang ngajar, masuk dinas ke kantor, ngajar ke sekolahan, lebih sekolahan umum. Si bini kan banyak siarok kerok, tigi. Panjenengan po sepona kan sapen lesekut bu malabu, tinggal bu guru ngajar pas sambil nyambi kaca. Pah bu malabu lepasan ke di bebe. Lagi, saya ngastete taretan. Itu nomor 3. Reng bini banyak masuk neraka, inteng notopen aurat. Nomor 4, mapa reng bini si banyak masuk ke neraka, ada remah. Banyak reng bini tak pentera sokor. Parkelang kufur kenikmat. Cak dengan ribiri nasi lake, iki lulus kapi mun reng bini perapan pegel. Reng bini mun perapan pegel kento pah elang kebagusan nasi lake guys kadang. Engkok kak, cak. Apolong ben sabi dah 5 tahun tada online apa kak, cak. Ada online na sekali, makai kalau ngarampe telok, tada online na. Makai kilengai kangan kacer osoan namani bang tada online na. Mun perapan pegel. Kok apolong ben tak toman rasa na bunga aja so sama lolo. Ay pegemat. 5. Apa napa reng bini mapa banyak si masuk ke neraka? Reng bini kento taretan kenceng ranurain. Norain ke kecubaan na tatangke. Norain aipa tatangke. Pulang sapan tatangke na tidak sinolongin ni waktu naga bayi Roma. Beting tatangke naga bayi Roma laki nanti bagi nolongin dia. Tina mak pada rasa mun saja. Sapan ni nak si berapa naga bayi Roma pada tidak nyongo pereng cubara jadi. Torot mun saja mak pada rasa kia. Itu rain. Maki laki nala berak mangkat buru ngapi lupa lay dek temur. Lay sentak bini. Takok ke si bini. Teki. Engki mantaran teti orang laki si soleh, orang bini si solihah, si bisa ngiring lalampana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sekak dinta teretan si bisa maturaki orang langkung anyo ana pangapora. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afwu minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.